Hello guys, welcome back to my channel. Guys, aji to mola ki de last time mokai jama kun rakha to aji harvest kor ase. To mokhan family ite aina ase. To guys, apnan first to last tak sai dibi mokhan kiniga style harvest kor ase apnan je aji to sob dikhai dibo. To morom bra first to last tak sai dibi aro kun mola channel de notun sai ase gole morom bra subscribe kor dibi. To mokhan first to last tak dikhai dibo to apnan skip na kor dine sai dibi guys aji marole la di itu ase macam la mukai ase de to mokam family ase de yedi bar marole ase isiri dikhai dibo mara dam de na ta ja khu tha de kusan ti de ko hi thai na aku Ada. Map kawan lakai sudah lakai gini na. Mukai tu lagi tu no maru. Tapi kena kan no. Cuma tu. Dah lu. Ala cha ira hi balushula kang ayung ushiro shola nana mo wa jepa ira na yang yung nung o abatong ba tsengrang ira ate di ne di ke ba si thiate alung mo zia mo ko phamling a pamnan kham chopa shusala anu la ni ding kanyang na ning se na neng la nung uchinong hi pa chaka hi mushu nung ni ta tsena ba na chana amawa nung ching chona tang kita na re abatong ba hira ta mung dolam cho sa Amin. Asam cek pam dulu. Bukan pat khai lo je pat khai gine las sab kor lo ina na tine sab kor lo pat khai lo achila tin dan ta se eta pat khai lo
मकई देते सफा खोले दे मारे खत्म मला मोठा याची सफा किंवा दिना होबो ना छन ओ हाय Gimana dina lo juga menangki kau berde. Guys, mukan tina korlishe sob ita pukhina karasta ti ase tina bi sob phesap korlishe to kariu tadi khara ko ase tati ase pachabi khitani ase jo tarna tale tarno ju hey jo baca mo jumbe upor jase sayo guys tu mo ngambe mara khotam hoise ajila dina do 27 dina dekshide mani lese KDP dangor bi nai chotu asina tale surprise lese olibe tisir do bishi sob jaga dina nutun KDP bana jaga de bishi tala puk bishi dekise tala puk pra khaina na to norom bishi biya ne bishi philaise itu bardo next year kina hobo olibe mola kitila do 27 dina lese de kon apne anje chene dese to mo kambi पूरा पुखिना लिसे सबै तो मम्मी ता चावल আছে প্রস্তুতি না তো আপনার ফার্স্ট ক্লাস तक সাইড করনে বেশি খুশি পাইছে আর ওই সাপোর্ট করেন না সাপোর্ট করে দিবে তো গাইস নেক্সট ভিডিও দে লক করব তো আপনার পারবাই থাকিবে সব মানুষ স্টে সেফটি পাওয়াইছো